Kokasarpu picnic spot along Nangkijui Morigao district pen kewang ihum ultra bus habit narai kisui chokajok bangkre phoatum ahiring tangrak pen areng hukisu. Hanjang langsu Karbi Longri Asai hempen hempu mukrang adorbar hanjang langsu aru atumpen sahi kimponjia phampini sai kedengpom. Pragian Bharati scheme pen Dr. Banikanta Kakati anong e Karbi Anglong Hini district along pen bangpro plia trok siatum phantum scooty lepen certificate keron pon. Anti-corruption si power of Samatum pen isi pernapterang phant international anti-corruption anong e pajur pon thekapot isi pernapterang pen stamning atlong merkachu pajur pon. Mathizong ni pai Chris ni amreng consensi ki parlupon charging preset arong adung pen kachikoi not alang roi mati Kokasarpu picnic spot along Morigao district pen Nangkijui pen kewang bom humtrom aldra bus ihumabang habid na pasuchok. Herengki pen kahumida mahut pen kipachini dun atengki Morigao district pen kewang la humthoma bus sami school bus mate lo charlie klimso marathon ke thon keban abas pen Nangkijui Karbi Abirta ridunlong. Labangso humthoma bus sami Morigao district pen bang bom siladak Kokasarpu picnic spot along intrigate along malamso phan tiket ki humdam chi phan pasang koklo. Labangso ultra bus abang malomso ki pasang apor hud lapu bang bus bang neutral ke dekok ajok. Labangso ultra bus abang amit hangamat chiklo pitsi habina suidam choklo. Bangso ki sui chok ajok bang krip phola bangso ultra bus am thabatum ahiring tangrak pen akmisu pon nanglo. Bon sami kupai ki mipi ajok labangso bus bang habina suidam chok kubai fit sami iti ki jang bang ke avelang. Juri kendeng pen rancing teron Karbi Longri Abirta. Kaya ni lutum laso adnala dim bang la Kokasarpu picnic spot dim lo amar alang lutum ladak kokalong ansi ke bang masih ladak Morigao pensi ke bang amar latum school pensi ke bang amar master tum kadu ke sumar pensi ke bang latum amar hum thom latum ke bang malai hum bang ke ladak tiket counter and bom pensi amithang dampiu amar get atong pondak lo. Labangso gari ke chongkoi hut kumane aring hukiso hirtan rak lason doloma lason bang elan us itame pu asap apu rop ak ik lason pote dolo lapen pu theklong ateng kela pu tikok pihi piha pen bang krip ho bag duji sita injur bang det pu an pa thekdam le driver bang pote asap dukok ta haibon. Mathizong ni pai Chris ni ada profile sekira po malamkan hanjang langsu sebuah tempo along di along rong asar asai hen hempu mukrang adorbar hanjang langsu aru asai hen press club hanjang langsu asai hen KCS hanjang langsu unit asai hen Karbi Longri asai hen tendang lo kapel social organization keduan asai hen titin terang ponci of fund social work semua tu buat asai keduan asai pemantau langsu asai keduan pun yang sebelum sejurang pelabuhan hidung potensi rambutan tentang keduan asai pasien. Labang susai ke klempon long ketong dun ana tumpen mai ini ponsi rada sai klempang pukang terbi pensi mai cari pondo lapen hempu mukrang adorbor hanjang langsu aro akon chunbang jiten terang pensi mai ki phat alam the jaipon lapen labang so mai long alu haman pen em so jorong phar Sunil Gogoi Nixon ronghang range officer bokajan Ajit Rongpi president rong asar amai Chandrakanta terang hempu mukrang adorbar Kamal Be rong asar klengdun terang HPS amaipu Radlap Rongphar KCS Maipu Rupsing Rongpi Ponchun Bang KCS Unit Sarat Chandra Be KCS Central Committee Habir Rongpi Lapent Habir Rongpi Ratsai Klembang Pulapent Rong Asar Pen Chonglok Sorkiri Gangpra Atumpen Samit Tongdun Ini la bangso mai long kewang journey bangso long le long ason kikim kerang ponji apant asona mung pendang lok kacrap student ji apan sami em surjorong parsami lamchak pon Lapen Prime Minister MLA MAC tuma constituency development of fund pen iskim ki pading ponji aphan sami chingki chingwai dampo pusi mai along em surjorong parpen labang so mai long lamjai pon Lapen KACCM Dr. Suram Ronghang along sami alang ni long chingki thandam pen chunuri dam buldangte alang lihin Mr. Nang Ravekji pusi em surjorong parpen puthot mai along lamjai pon thu sangti dipen project terang Karbi Longri Abirta Lapen Karbi Longri Abirta jangan se arulo
angpar kami yang so press club pen net PCS lahai tentang pet pen isi sai hem di kim yadim lo mate si thirlu kadim maksud along ni ku pathok akisar bang kira kang along ni kesalan Tuhan kabiro kesalan bang solong ni bang dan tampil sai ke klaim mate aku Superman pen forest Superman pen JCB ko pini pidun sila bang so long lagi pasol bang so sai ke ceng ini kulo la sini hendak menghang la si citong long ni rong paro la si ke misen dalam thebang ke la hello pathok akisar kai khod bang so long le rai dun bang si tawar pia ku ngalong rong kom jai pen isi Karbi khe Karbi jutang la pen Karbi nim rokom ki rai kom ki pacan ni phan la bang so sai hem ki kim longji la bang so dim ki rai long le ki la bang am churup agi rangi lalu la pen pa men dak panjang langsung long rong samai pen la pu improvement Grand Dorbar Press Club la pen hala tu KCS satu hang tu do lo ta sia ku tirkluk along le ke long pon thu la bang so dak pen pini kan ke sing pon khu ki mulong do po dak an so se itu tan rubat nim rokom pen sing lok si ke sing khur je war sai ba dei ti tirkluk je lo so di mo ko long hotel tung churu panan ko lalu hasini ka nasi tong long ko ngarong palo si an so se klem ni dam ni je phan do ye phan ta me anam hir ni hang pen ku lang tum klem ki japon tu phan ta an so se klem ni dam ni phan la ki ni ki thang lo si an cholo ini ma ka do ye phan Nijang Karbi Long District lapen Nihang Karbi Long District hini administration atum chalang se mathizong ni paikhui siar ni dipu langkung habe memorial town hall along Karbi Anglong hini district and higher secondary asablang sur hini ra inko hini aparman bang pharu phida throxi ari soi janga thumphan priyan bharati scheme pen Dr. Bani Kanta Kakati anong a sur hini inko hini aparman scooty lapen certificate aloke pachirpon Nihang Karbi Anglong pen 320 ari soi jang lapen Nijang Karbi Anglong pen 87 ari soi jang atum phan pini labang sur nong e pajirpon lo higher secondary school asara lang so pin so atum mangke 75% pen apat lapen so lo so tum ke 60% pen lapen apat atum phan se pini labang so scooty lapen certificate sami i pajirpon lo ni labang so scooty lapen certificate kiron pon amaya long aluhia man pen HED minister Jogen Mohan MLA Dorsing Ronghang CM Dr. Churam Ronghang KCC chairman Raju Disu EMMC lapen Karbi Anglong DC Madhumita Bagawati Nijang Karbi Anglong DC Krishna Borwa lapen kaprek manpeng da chitong dun Karbi Anglong hini district rong pen panghum pat pen bang pharu phida troksi ari sui janga tum phan pini dong e pajir ponlo bonda ke damtang aning kan bangki hini district panghum pet pen pensi bang pharu hini da thongke pra isibet bonda penenga bangke aphai nang kamlo Karbi Anglong long staino ke insam jin pen reng dok reng mi pen ke dolong apolsi Karbi Anglong angkang long sami luka chalinat chingchur bomlo pusi CM Dr. Churam Ronghang ben tharangke thingdo ningje pon West Karbi Anglong East Karbi Anglong total mili 407 আমি স্কুটি ইনস্টিটিউশন জোয়ার সংখ্যা আছে 231 এবার ডাবল হয়েছে কাৰ্বি আংলঙত যেতিয়া স্থায়ী শান্তি অহাৰ লগে লগে এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহি আছে মেডিকেল চিট আগতে যোৱাবাৰ আমি মেডিকেল চিটবিলাকক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা একালীন সাহায্য 50 কেণ্ডিডেটবিলাক যিবিলাক মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ পাইছে ধৰক 21 আছে এবাৰ 49 বাঢ়ি ধৰক যোৱাবাৰ APSC পাছ কৰা টোটেল আছে মাত্ৰ 5জন এবাৰ 14লৈকে আহিব গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি যিমান পাৰোঁ অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা মডেল এডুকেশ্যন বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে স্কুলবিলাক এটা মডেল স্কুল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে সেইবিলাকৰ স্কুল মডেল স্কুল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে আগত ডিছমেণ্টেল কৰি যে যিবিলাকৰ স্কুল এডুকেশ্যনৰ যেতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ নিচিনা যে এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল এটা মডেল স্কুল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত স্কুলবিলাকে বিচাৰিছে নামবিলাক আমি দিলোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলং এটা পৰিৱৰ্তন আগবাঢ়ি আছে স্থায়ী শান্তি হোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব তেখেতৰ চেষ্টাৰ ফলতে কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এইটো এটা স্থায়ী শান্তি অনা হৈছে, শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে। টোটেল 407 ভিতৰত 5 বা 1 নহ'লে এজনেই লাভাং দিলে আমাক পাইছে দেই। আমি এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, কিন্তু যিবিলাকৰ APSC উত্তীৰ্ণ পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে একাডেমিক সাহায্য আমি 50,000 কৰি দিছোঁ, আৰু যিবিলাকৰ মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিজৰ খানৰ জৰিয়তে আমি 50,000 কৰি দিয়া হৈছে। স্যাৰ আপোনালোকে স্কুটিটো দিছে চৰকাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক ৰক্ষা কৱচ মানে হেলমেটটো নিদিয়ে নেকি ষ্টুডেণ্টবিলাকক? দিব কিন্তু অলপ কথা আমি চব দিয়া হ'ব, ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব, হেলমেট দিব, চব দিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, চাবিও দিব। হেলমেট অলপতে আমি সুধি আগবাঢ়ক আৰু তেওঁলোকে জাতি দেশৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল ভাল অফিচাৰ হওক, আমি IAS হওক, APSC হওক, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ এইখিনিৰ পৰা আশা কৰোঁ। মেধা ছাত্ৰীসকলে সমাজখনৰ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত সমাজে, দেশে বা চৰকাৰে বহু আশা কৰে। তেওঁলোকে সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ সমাজখনক গুৰি ধৰক, পিতৃ মাতৃৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰক, সমাজখনলৈ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। এনেধৰণৰ চিন্তাৰ যাতে প্ৰতিফলন ঘটে তাৰেই লক্ষ্যৰে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। আজি খুব ভাল লাগিছে। আমি সমগ্ৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতে যেনেকৈ কথা দিছে তেনেকৈ কাম কৰিছে। সেই কথা আৰু কামৰ মাজত আজি কোনো পাৰ্থক্য নাই, আৰু এই ঘোষণা তেখেতৰ যি ঘোষণা ইতিমধ্যে অসমত কৰি আছে প্ৰতিটোৱে কাৰ্যকৰী হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় জিলাত এইবিলাক উন্নয়নৰ প্ৰচেছ চলি আছে। আমি জানুৱাৰীত কাৰ্বি আংলঙতো এটা উন্নয়নৰ যজ্ঞৰ এক মহা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব, য'ত সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডুকেশ্যনৰ হওক, PWD হওক, অন্যান্য ইৰিগেশ্যনৰ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে আমি আধাৰিলা কৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ এতিয়া পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে এখন ভাল জিলা, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ইয়াক আমি উত্তৰণ ঘটাবৰ কাৰণে, টুৰিষ্ট এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈ আছে। মই ভাবোঁ এইখিনি দিশত আমি আগবাঢ়ি গ'লে এই জিলাখনে এটা উন্নয়নৰ মাত্ৰা দেখিবলৈ পাম। Kidamtang matisong ni Pioneer Cap Arni International Anti-Corruption Day Arni Pachiton Dun Pensi Ghoti Rong Sopi Kala Chitra International Youth Power of Assam Atum Pens Patir Pi Ponsi Assam Angkang Pi Along Pent Bang Choksi Cap Bang Pu Bang Pi Tum Phalsi Ingwai Ponlo Labang Su Along Sami Karbi Anglong Pen Sami Forest Department Eastern Range ISIS Pranapterang Alang ni Pansami Anti-Corruption Youth Power of Assam Ahin Pen International Anti-Corruption Anong Isruhini Ra Inkorhini Aparman Nong AP Pajirpon Anti-Corruption Youth Power of Assam Atum Pen Labang sunong ikipajirpon thekapot ISIS Pranapterang Penstami Ningkang Sam Ningkarong Lapent Kachuralam Thi Pajirpon Non ki bangji Karbing Longalong Kechupang Lim Hamat Aron Rip na Saike Klem Papa Vedetji Apan Unan Pen Ke Bo Iponangji Lapan Hilimithang Semi Unan Pen Ke Asai Chiklempon Pamepo Lasi Kaduka Bika Chirap Kachitudunt Vekrangji Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Turam Ronghang Lapan MP MLA EM MSC Atum Apan Stami Lapent isi Pranapterang asar pisa Bratum Pansami Sur Sirikul Kechuru Pajirpon Sangti Hidipen Present Terang Karbi Longri Abirta International Anti-Corruption Day pen Pachiton sila ke kedamtang December 8 tarikani ladak kolakhetro Guwahati long mane nilitum phanta la nili phanta mane la Forest Department ahin pen keklem kedam choklem chodam aura dur mesen purason ala tum nang hoksi iliphan ala dak organizer atum International Youth Power Anti-Corruption atum niliphan dak manpeng na pipensi niliphan la bangso anong e nang pajir lo la pen la so anong e bangke nilimithang ta chipudekte aprangke nilirason longi phanle nili kam claim takali anong e phanle nili karigali sitame la bangso anong e niliphan la niliphan ta jenita hokpet niliphan ta la so award kelong nai nifanta pinedo jigodo purason nang mathasi la tuni nifan la so anong enang pajirlo la so ponili la durniti birodhi jubo shakti pula jubo shakti pula tum pen patir pi pon nili la alang tum phanta nili ningaklong ben chorok parlo la pen ke la so anong eke lage isi ene pu nong eke joy bgali lage adordo la so aman peng theo laso alogot jitu kacer abdun anti-corruption laso alamdo lasi ladake itum kado kawe officer noy ba arlengki the doan tame belek kapre department long edotum tame
labangke je itum lahai kam ke claim ba official asai ke claim hutame itum chere unai lapen lahai tangkap mahapati nangne lahai ke enlote lage non ke lahai ke siksak po nasi lahai bangke mane kadu kabi all India no international level long neta non ke kosong si itum la hai tangka ke chopang limpine ke pawir deji ba pawir deji unji la so fansini itum la so anong ita especially nang panong pilo lasi non itum nili la so anong deng nudet pen ke nili mithang dame nong ke isi nili phanta arput hepik lo lage nili da ladak nili da Karbi Anglong pen sinang represent nason lo lasi ladak Karbi Anglong a district arlo nili duty ke nonako ke dak Bukazan Eastern Range Bukazan Karbi Anglong East Division under sido nili ke assistant conservator of forest ladak lo nasi non mat ke la Bukazan Eastern Range Bukazan da dolo la pen ladak la protection range ta nili si charge and bomb